और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kajala Meghalaya hakar kundai trip nailar arajar pausan. Claraki, ikan National Sports Day kum kajingan mau buram ikan snikha, jonong ilakai hoki bapau nam kiri India, umeja dahanchan. Hanong ba Shillong, Keterangan Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jilla, Klub Penlong, jangan kajing rakhi ke program, Kablalong State Convention Center Shillong, hakabau Menteri Keterangan Sports and Youth Affairs Subah Shakir Wajri, ulalong kubukangsan. Hakani kesni, Keterangan Sports and Youth Affairs Klub Penkuburam ikin rumut kinong ilakai para athletes, baik kinong ilakai sports keberayok hori kita kemaksiar, hakiran san, baik lumpung ilakai berper-per. Menteri Ulas Samru iki cek kinong yo jingmentoy hapok ke Yes Meghalaya scheme, kabade ke scheme ke ba jingker shan kinong ilakai shimen, bagi kin hon berper-per, kibajudan benta ban kintiu iki jing ilakai sports. How do usnam kidan nyu pundru ligi kin hon kibelayok pedang, yang ke scheme, bak kin top iki arpunyongot kinong ilakai sports. Kejing sampai kusnam pisah hakin kesni kelong tang kinong ilakai kibelayok kor kata kemaksiar haka archery, arm wrestling, athletic, badminton, basketball, boxing, cycling, football, golf, gymnastics, judo, karate, kho-kho, lawn tennis, muay thai, shooting, softball, swimming, sports climbing, table tennis, taekwondo, weightlifting, wrestling, bar wushu. Dalam kini, Menteri Ulas Samru ika cek seginang penyak jong ke Megafit hakan igasni. From badminton we have Panshanbor Lamari and Nitanya Karyan. On behalf of football team, may I invite Menarib Halindo and Marwarin Nongrum. From gymnastics, may I invite Darren Tainam Konglam and Josephine Isabel Waju. From judo, then we invite Elishiba Kongwar and Gideon Timpun from Karatido. Representing Kho-Kho, we have Arki Nangsan Ame Nongsin and Phelan Mary Walang. From lawn tennis, may I invite Sanjeev Chetri and One Crowd Walang Nonggo. Jessica Thaba and Tay Bok Lang Marbanian from Muay Thai. Inviting the shooters, we have Litina Ai from shooting discipline and Wanmi Sume. From softball, may I invite the captain B1 Kit Boklang Siim for the men's team and Jerida Karshindi for the women's team. Don't worry, after this we have the second session of Somai Sansun. We also have another gold medal in the 6
Men IBFF Northeast Zonal, John Borlang Pingro. Let's come forward, Mr. John Borlang Pingro. A round of applause for John Borlang. Kalong Kerpang nakam ya kaba ngi rakhi ya ka National Sports Day te ngi paru ya kaba ngi rakhi ne ko state ke jugi te ngi la khatu ya boroki ki association ki baper harin kat ki athletes ki ba nakajala ka jugi bani dar kat ka bagin rakhi ka National Sports Day aga juga por ke kaba ngi small comment bahagani ka National Sports Day ngi la ru ya kaba ngin include lane bakin ya don rengkat lang ki brio bodon ya ka jingduna ka department ki people with disability marbangi ng sarkar ngi scam ba ngi don kam ya ka bangin ai ka equal opportunity ka jing itu ka ba long Kerpang nakam ta chungki te akan ngisngir ngiyo ya kabangin rakhi National Sports Day haka juga por ngiyo ya kaba haka jingi don kat lang kajungki barok ki athletes si nagasit yang ngila yo ya kabangin ai ki check ki Kerpang ya nang taki ki job ya ki medal sapoka National Games ban haka juga por ngila la ya kabangin distribute ki checks haka bay day berkaya Meghalaya ya modify ke sebenarnya jelas mentakkan National Games ajar penyu dan partai kena Kajing penkre jong jelah ka bede ke National Games ngilaya syakmat ngilaya syat atrai pendapat ya kini ki kendiat benaik beladab ya ke bang ilayo bangin pelaj ya ki pisas ki association ki baper ban nadu ko tusni hadu ko ka klimat ke pemerintahan nak liang kejonga hing padio ya ke bangin sim ya ke review ki association namar ban nadu tusni hadu menta ki association ru kila sim ya ke benta jong lade bakin likeleng saudong jong jelas ki disi ki baper nak menta bakin lik ya ki trial haka bede baga disiplin ke jongki tementa kata trial process kadang niat sekmat ke ondala dab iki trial process nak liang ke jonga bat nak liang ke department ni sayo ya kaba ngin sim review haka bede bat kini ki association pada juga por la dang ye keren haka bede ke simpen kre ke National Games ko overall hi kalong nadu ko infrastructure nadu ki stadium ki baper nadu ki association ki athletes patung ta terter jaha kabede berki stadium kabede berki infrastructure ngingit scam ba kumga jelahi ngilalong ki belabiang ngilalong ki belalong ready bangin host ke National Games hot katukat ni ki jingdon kam kabede berki jingte jengki madan la ni jingte jengki ni jingdon kam kabede ke sports kila si kinang don hi ngimong naksispa ngilabiang lon tende kebong kat ngin napoi akan National Games arjar nyong ikermen bengi ngingit scam ba kung ka state hingin nala ngin sala bangin pimbiang lut barong min stadium sahai kanno haduk mentang yang padio ya ka bangin decide hangno kan long ka min stadium kumaong ipi ka proses kadang ya khmat ka bangin identify la na bangin jid hangno ka banlong ka min stadium ti ladap ru kita ki proses baro ngin sala ban ay ka jing tip ka babnya baganan ka jingmang pisa ka Kerpang lan spesifik budget nang matakan ni tarai pendapat akan ka budget session ke beladap mula declare UCM ba kat kendai crore tingka in the next 3 years te kemud ke National Games ru mi include lang akan ka kat kendai crore dan rek kamut batang ke National Games ni base lang ya baro ki infrastructure ki jingdon kam baro overall mun ngibo hadu kat kendai crore kini ki license naduka budget session ke badang dap te banong spesifik nak kementa ke National Games hadu mentang nginem ngimpat la ya ka ba ngin ai pi number ngin nang hab ya syong nomor 3 pun dibentai ke bangi hab ngin berkate ngihap ni syong menipek binyak ba hadin katangi selai ke bangin ai ya ke spesifik budget nak kementa ke National Games Sur ba kaya kan National Games belum mikla in hapati katu kan ni sila kaya sih state su kalau kan ni kala aku nak cuma orang ngila ya syong meeting bat ki state support ka ki state bedina po North East dende hadu mentah ya kat gajing bati kita ki disiplin nyempat lah ya ke bangin rai ho keladon kat tuat ni habang ngila bo akiles
Jendrai ya kabangin om bangila arai bangin ai kata-kata kembadon kadang don gah pedeng kejing ya keren jenang force ke pon ngindang habi kendu ke meeting ki benang bon bah bani song ti hading katan la ya bet la ya biang lut baro ngin sala ya kabangin ai ya ka decision Ngai kuat mi alam sa ko makana kalian nggak asang kamtre yang cetura hari oh kita kamla kalian kamla asam kelong kloy mat pelong national game ke Jakarta kalau mereka kemana em ko meg halin kam don kanu nu ka jing artetin ka bede ber kejinglan ka jing bamla ka megale kawe ya kabanga nur banang ngipi bakum ka jelahi ngilalong ki belaklo ngilalong ready bangin host ya ka national games kam don kata ka question ka banong ba ngila ngimla hendrai ya kata ka jing tre ka jing bam tre ki hadum das ni na kaliang ka jongahi ba ngila yong ka meeting ka don kum kata ya ka ba kelapoi hanga Andrei kumangong ipi kadang don happening kajing ya keren ba min ya penbait kan uga disiplin ya kabakin simuki lara kitre nam tre kata kasongaki Andrei kajing terwa nakali yang kajing ngilap hostel kumba picep ni namanta ki kena ki ba ya de ki ba ya jaga sports man ngijui nak sport sa por ki don ki players ki jongi ki bawan ki jaka ki bajengai ba bawan sasor banyalakai Dah bakiwan sa sor teng ki association ki haban sim ka jinggit kli teng wad ki kena ki bawan ru mi ki pa ki haban pulut sakajaka mo kani katai ka jinglu jing sep ka babon ti kum si benta ban pet lang na kamta jongki ban pensuk kendiat ki association bat ki kena ki bai ka sports ni decide ba at least ni di bandon ya ka sports hostel dedicated sports hostel na kamta ki athletes ba kino ki kena ki bawan na jingai bawan sa kasor silong na kamta ki jingla kai ba per ki babon ki sidon na po silong ki program ki babon na ka sports sidon ki haban wan ti kumta ngibo ba kawai ka sports hostel ka di bandon po ka sor silong na kamta kini ki kena ba ni don hapadeng ka stang kendiat tayo ingat rai ngin sala ya ka ba in sakot tender no shenru ya kan ka sports hostel hadup menta bengin ong exact amount ngim palaban ong tentatively kan don kumba kuntahi kuntai po protam but hakajuk ka por kan mendai tangga hostel ru ka days bangibu ya ka ki office ru na kamenta ki association di bakin laban pendan kam namat pendapat di menta ki association ru pendan office belum dedicated office te ni persang bah kawai ke floor min bu ki office na mta ki association kadang ko hostel long kumta terter te kaplan kadang ya skmat ngi kerman skam bah kini kindiat tayo banwan min la man kindiat kajaka ngi hadum tangila identify ya hapo pulo hang te hapo SRGT ba hang tu hapo SRGT parking lot